گلکی جوالی ما کردا قیز بو که ما گلک قربون جوال جیمرن قالی بلنگاز ناخوش ما اکی معرف ریبی واگونی نو حیمی دیویر دو 20 رانم رهاته سار بو زبستان بو چتم بو گله مره ربا واگونان دا گله مره مرنجی 3 ساعت مولات دانما 3 ساعت کنجی خود مالی خود توپ کن تشت حیوان میون ندانما اف 75 سالن کو کرد لآسیا ناوین نخواستم لسر خاکا قازاکستان دجین. یکتیا سوویتا سوسیالیست هفته ترما 1937 بریارک دارتخه کو اف بریار دبه سدما کوچبری و فرمانوان. دداویا پاییز 1937 ده کردن ارمنستان و آذربایجان برب قازاکستان و تنه سرگون کرن. سدما سرگون کرنا کردان اوه. کسین وهانه کو مروف باوریا خو بوان ناینه و بوان اوله نابه. به هزاران مالباتین کردان به ترینین بار و کامیون و سیارین حیوانان دناف شرط و مرجین گلک دجوار ده دست بریوتیه که دو مهید کن. دیروکا کرد قازاقستان آسیا ناوین اما پارچه کی دیروکا گلی کرده که حدود ارمنستان آذربایجان او ترکیه دا دجین دوی عرض دجین اوانا جارای اولن یکم آدن سرگون کرنه لیکود مسلمان جا بون دور بون مثلا باجر بون اوانا دور بون او قاسی خویا ند کرن حملی پولیتیکا دولته و کوی که دورا چیم عرض حدود باقش بکن او کده در دور عرض سندور ارمنستان و نخچیوانه تمام جورا را کرن نوا شبکه دا سال 1937 شاندن آسیا ناوین شاندن قازاقستانه و که گلک جی وان ترینه باربر دا آتن جانق دست دان خلای برچی بونه نخاشی حال نتمیزی و سانیتاری کال پیر زاروک چوک دهان استان جانق دست دان ایرول آسیا ناوین لولاتین قازاکستان، کرگزستان و ازبکستان لگوری رقم و استاتستیک نفرمی بقاسی 200,000 کرد جین. پرانیا کردن آسیا ناوین ایرول قازاکستان بجی واربونه کو بشک جوان نزدیک سینورین چین و قازاکستان جیانا خو بردوام دکن. از 5 سالی بوم تبیرم پلیس هات نبرداری و کی کاری بکن تشته هر پر لازم هلدن 24 ساعت شون ام وزرا بارد کن سرگوندک ساعت چه کدا کسی نظام 24 ساعت علی بسکن حیوانم برفوش وارا پراتی بینا جیک سرگونی بافت بای ما چرام خوده شکر بریم موجود مازنه دیومو کلمه زوز بردن دی هر فرس اکا عربی افتو aynı بر وокزال arızdagi trenti personakın kiran gündi oni çimal hatna hazır buna tıkna treni başki şavlki qarki kiran gündi personakın ki hazır tıkna treni redkin trendi sataydı ki hazır tıkna için amanın dumaha تبرم دمام ترين تي دبرات ساكنة حوا نون دكرن أول دين دي صارت كبر دمايشون ده 1937 ساله آوريا ساله ما 11 بو ترين ما aynı جامبول ناكاجردين تراس
Uçağı jarat gotin Mirza'ya. Surguna duyem sala 1944 di serma û seqemeke zivistanê de pêk hatiye. Fermana surgunê ji hêla sekreterê giştiyê Komîteya Navendiya Partiya Komûnîst a Sovyeta Sosyalîst Stalin ve têdayîn. Stalin her wiha serokê Komîteya Parastina Dewletê bixwe jî. Bîst û çar tirme 1944 bi tevahî veşarî Komîteya Parastina Dewletê ji bo hevrê Stalin. Beşeke mezin ji kesên herêmên Komarên Sovyeta Sosyalîst ji ber ku li deverên sînorê Tirkiye dijîn bi xizmên xwe yên li Tirkiye re tekilî datînin hem qaçaxçîtî dikin hem jî ji bo îstixbarata Tirk kar dikin. Ji bo parastina sînorê Yekîtiya Sovyeta Sosyalîst Komîseriya Gel a Navxweyî baş dibîne ku 86,000 Kurd, Tirk û hemşîniyên ji 16,700 malbatan pêk tên û li gundên rayonên Axisqa, Adıgın, Axilkelek, Aspinza û Bogdanovkaya Gürcistanê û Komara Acaristana otonom dimînin ber bi Kazakistan, Özbekistan û Kırgızistana Komarên Sovyeta Sosyalîst ve bêne tehliye kirin. Li derdora sînorên navborî wê ji hêla Komîseriya Gel a Navxweyî ve ewlekariyên taybet bêne wergirtin. Lewre jî ji bo ku reşnûsek bo Komîteya Parastina Dewletê bêşandin, hêviya me ji we ew e ku hûn biryarekê bidin. Komîserê Gel ê Navxweyî ya Yekîtiya Komarên Sovyeta Sosyalîst beriya. Di çarçoveya rapora ku Komîserê Gel ê Navxweyî ya Yekîtiya Komarên Sovyeta Sosyalîst beriya dabû, biryara Komîteya Parastina Dewletê di nava hefteyekê de yekser hat. Rojnameyên ku bi zimanê Rûsî li Rûsyayê derdiketin di hezîrana 1991 de bi sernavê dosyayên taybet ên Stalin behsa kitekitên vê bûyerê dikirin. Biryara Komîteya Parastina Dewletê bi tevahî veşarî Moskova Kremlin 31 tirmeh 1944 hejmar 6279 Ji bo parastina sînorê Dewleta Gurcistana Sovyeta Sosyalîst bê parastin Komîteya Parastina Dewletê van biryaran wergirtiye. Ji 86,000 Kurd, Tirk û hemşîniyên ji 16,700 malbatan pêk tên û li gundên rayonên Axisqa, Adıgın, Axilkelek, Aspinza û Bogdanovkaya Gürcistanê û li Komara Acaristana otonom dimînin 40,000 wan bila ber bi Kazakistanê, 30,000 wan ber bi Özbekistanê, 16,000 wan jî ber bi Kırgızistanê tehliye bikin. Hevrê beriya bila ser navê Komîseriya Gel a Navxweyî ya Yekîtiya Sovyeta Sosyalîst ve karê tehliyekirinê heta 11 meha 1944 tamam bike. Serokê Komîteya Parastina Dewletê Stalin. Peşin eva mana ve o Kurde me Gürcistanê sînora Türkiye'yê dijî ve çaxêcî Türkiye hevara Almanya'yê û şerra jiyana diran dest pê bû çel çarê salê hezar nesil çel çarê salê meha 11 meha 11 millete me Gürcistanê hate surgûn kirin Kazakistanê hikûmeta Sovyetê mezin evayê vê çaxê Stalin bû evayê karar derxist ki sînora Türkiye'de lazım Müslüman ne jin çünkü vakti ki eğer şer dest pê ve tiştek vanat kin pişta Müslümanan bigirin buna vece mana bu girne sürgûn ne tek Kürt gelle millet edince terekemeci, Türkçe, Lizginci, Çerçanci gelle millete başka Müslüman Kafkazcı hatne sürgün kurun hazır nesil çelçare salih. Sürgün çili çara Gürcistan'e bu. Le sedemi sürgün çili çara و سدم سرگن کردن 37 بیچکی هفدو جدایه 37 he şer cihan düyemin dest be nekiri bu. Çili çara da şer dest be kiri bu. Şer berdevam dikir. Türkiye çıma jibo Rusya Moskva tehlike bu. Çünkü hem de zaten ki şer dünyada Türkiye müttefik Hitler'e bu.
Türkiye müttefik Almanya bu. Dijberi Sovyetiye bu. Jiberveye ki çulu çara da Kafkazya pır millet hatı sürgün kirin. Dağıstanı milletin Dağıstanı hatına sürgün kirin. Bir yar çulu çara da hatı gırtın. Yine mehi Haziran Temmuz'a hatı gırtın. Bun bir yar da imza Beriya ve çağı Serok-i İstihbarat-ı Sovyet'e bu. Ev bir yarjı Yosif Vissarionovich Stalin tasdik kiriye. Ev belge na destemede heye pır Portukanda hatiye çap kirini. Komara Kazakistanê dewleteke serbixweya ku dikeve ser Asya Navîn û Rojhilatê Ewropayê. Axa wê gelek berfireh e. Bi erdnîgariya xwe ya 2.727.300 kilometre çarçovê li seranserê dinyayê welatê nehemîn e. Berfirehiya axa Kazakistanê bi qasî Rojavayê Ewropayê ye. Di nava welatên misilman de ji hêla erdnîgariyê ve welatê herî mezin e. Kazakistan ji hêla çavkaniyên xwe yên bin erdî, ango petrol û gazê ve bi têra xwe dewlemend e. Li Bakur Rusya, li başûr Türkmenistan, Özbekistan û Kırgızistan, li Rojhilat cînarê Çînê ye. Her wiha hevsînorê Gola Hezar û Aralê ye jî. Kazakistan sala 1989 piştî hilweşîna Yekîtiya Sovyetê serxwebûna xwe bi dest xistiye û li gorî sala 2010 nüfusa wê 16 milyon û nîv e. Îro ji bilî Kazakistanê li bêhtirî 30 welatan Qazaq dijîn. Li Kazakistanê 11 milyon, li welatên din bi qasî 5 milyon Qazaq dijîn. Kazakistan sala 1989 piştî hilweşîna Yekîtiya Sovyetê serxwebûna xwe bi dest xistiye û li gorî sala 2010 nüfusa wê 16 milyon û nîv e. Îro ji bilî Kazakistanê li bêhtirî 30 welatan Qazaq dijîn. Li Kazakistanê 11 milyon, li welatên din bi qasî 5 milyon Qazaq dijîn. Arîja bavê me got em hanî hişana nava qûmî gelekî germ û şev Kurd radibin di revna çiyê. Di revna çiyê wekî pê dihesin esker Kurd tunenin. Gotiye kuda diçin ça tunenin. Evna wekî pê dihesin evna jî serî çiyê bûne. Dûn kuda diçin gotiye em çine welatê Kurdistanê. Eva gotiye Kurdistan nîne, eva Qazaqstan e. O uçağı diye evna milleti Çin'e, evna ne milleti germine. O uçağı je emin savura hiçtin, gotiye beyle ça hoş anotye, evna hop ne bıra jibemine. Hem Kürdi çiya bu. Henüz hem bu Kürt vera nava beste de ve germi de Kürdistan'ı da hem haberah bakın. Şaf saat yaki نوینه به حال بیش بین نسل هسپادا روزو بله خدانه بر چیه حالاتای بر بچه‌مه ایلیه و مشیان سویزو قازاق رادبن خانی کیجان خانی بیاد که دنیار کردتنن نه کرده نه سه نه کوچکه نه سواله bu یکیشی آنها جاویدن نافچه ده هسپا و پیوان بکردن دنگیج پیشیان دگرن پیشیان دگرن uçağı heneki nava başka tasarruki başka bir zamanı Rusi zambu عمل کرد بیشتر شناخت خب باش نه آبیده بیام خب بخاطین یا گرام بیشتر و بردم یعنی جمعی دیگر بخاطین جنا خواهی تا آبیده خب بخاطین حتی زارشی کرد آبیده خانقی باشه برو او مدیر نماینده که حکومت حتم دانه سرعت کنی دکتر اوانا کرده چی مزن بونه نکارنا و خمستانی را ببینیم جبو یکیجی beşi an berdidin namadır rojat endiyejne almatıda. Hatta sala 1956 jî derketina wan ji gundan qedexe bûye. Dibin çavderiya leşkeran de bûne. Statuya wan jî ev bûye. Penaberên taybet. 1944 سالی حتی 1956 سالی bir deste polis da kamidatûra digotin.
ایزن تنه و کردک هر گندکی دن با قام خواه مهرب خواه به ایزنا پلیس نکارو تو بچه ناف باجر به ایزنا پلیس نکارو بچه خواندنه که ناف باجره که مزن گه اوا بن دست پلیس دا بالکشه کو شرط و مرجین کرد لی راست هاتنه زیده نکتیه بلگین فرمی. لی هکه درباسی بلگین جی بوبه گلک وشارینه او د آرشیوین سوویتا سوسیالیست دمانه. بلگیه که کو اشکره بویه ده سال 1939 هاتیه نفساندن. 25 آذر 1939 ساله جرهوبرین کمونیست این کازاکستان نامه که آگاهداری ج مولوتوف را تشاندن. مولوتوف سروک کمیسرین گل این یکتیا سوویتا سوسیالیسته. ده نامه ده وهاته گوتن. رهبرین هرمی این کازاکستان تو آلیکاری ندانه کردان و ارمنیان. پشتگیری وان نکرنه و جیان وان آبوری ریکوپک نکرنه. سال 1944 گاوا لشکرین کرد این کوچ بو سوویتستان چونه شر ودگرن ولات خو مالبات خو نابینن و پیت حسن کو اجاق وان کور بویه. رحمتی بابا من 1941 سالی برن اسکریه شر جیان دوران شر حکومت سوویت آلمان و حتی برلینی چوبو گل زحمت کشان دوست گلر لیکتون گل ارده میدالیون خواه اون بابا مری که امکدار بود سوویت را 5 سال شرق کرد وقتا بگردی حتی گرجستانی دیاوی، جناوی، زراوی، خوشکاوی هم آپمیجه چو بروی وایجه چو اسکری نهاد وقتا که بگردی که قکس تونه، جنزار تونه، دی تونه، خوش تونه نه گوتن چانه آزیاناوی باب همه دیگه خوازه را من بر نگرد تو بی مال خواه کستن تو حکمت را مجبور کرد بی کستن چهل ساله شر دنیای جهان دو هاته دشو میره کردان نو عسکری سردان جبونو وطن خو یان سوویتی جبونو ستالین نو شر دابون خون دریته ستالین سوویتی جی جن زاریون کالپیلیون تجو ترینی حیوانا کرن شاندن اما شکی عجیبه شکی ها نبیه دنیای دا تو جد شه نبیه وکی میر نوا شر داون دولت جنفریان سرگون کرد کرد پشت سرگونن 1937 و 1944 جارا سیام پشت شر آذربایجان و ارمنستان جنچاری بری خود دن آسیا ناوین پرانیا کردنج آذربایجان و ارمنستان قصدا برو پسمام خو کرن لکازاکستان بجی وار بون 1989 ساله و 1909 ساله شر قرباغ شر آذری و ارمنیا بود وقتا شر دا آذری ارمنستان چونه آذربایجانه ارمنیش آذربایجانه وگرن حتی ولات ارمنستانه و روس چونه روسیه کرده من دیسا جمان پریشان بود چون بلغدانا که داره سوانا ولات دنه نه وطن بود نه ولات ای والا خودش قزاقستان راضی به سرکی و راضی به ولی قزاقستان ملت قزاق به 1909 ساله نادیرو پروفسور نادیرو فقط ارمنستان مرگو کرم کن هم جوارنا قزاقستانه از پروفسور کنیازی ابراهیم اوگل بریم و اقربنا قوم ما و ام هاتنا قزاقستانه چون قزاقستان دیجین حتی 130 ملتی برای دیاسپورا ما هبو دیاسپورا کرده هبو سوو یک امات نبر یعنی گله کرده ما چونه آذربایجانه گله چونه کراستادر روسیه و گله ولایت روسیه دنه لیم حتی قزاقستانه و حتی که برای جیان دکن تابی برای سال اولین گله کی مرا زور بود گله چتن بود لی پاشوقتی هدی هم هین بود از خو گریدای شهر قره‌باغچی را
1909 ساله هاتم آذربایجان 10 سال آذربایجان با کمامه ورا مفتش مکتب خواتیمه وزارت پرورده دا 2000 ساله از هاتم قازاقستانی و من خو از نیتی نفیتی من قصه کنه مثلا از 13 سال از وی ولاتی دجی ولاتی که گلکی عادله جماعتایی گلکی باشه جار رم خبردن روشن بیر دویشن دوی والا هم خود استالیمه رحمت ناگشه دوی هم کازاخستان ارمنستانی بمانه اما اکادمیک پروفسور نویسکاری که بیانه کرد قرغستانی رسمی 13000 رسمی 13000 لبار کن 13000 گلکتر جی بلکه 20000 گلکتر جی کرد هاتی اسیمیله کرنه چونکی کرده 44 ساله وقت هات نسرگون کرنه اونا تف ترکا هات نسرگون کرنه او ملا کرده که نوا ترکا داما مثلا جی کرن او گوش بود ترک او گوش اسیمیله بود نه در دوری باجاری بیشککی بلکه نه 10-15 گوند هنه تیزا ملت جی دوینم ترکن وقتا کبی کولاوی دوینا والام کردن زمان بیر کریه نوا سرگونیه دا گلک ملت جی چونه سیبیریه شانه سیبیریه 44 ساله اوانو تمام هندا بومش کرده اساد دویژن 1930 ساله هاتی آوا کرده جوی زمینی حتی نها گلی کرد قرغستانی دم امنا و همو رابون روشتاندنا دولتی دا رابون رودنینی به یالی کلتوری ویجی یالی سیاستی ویجی یالی اکانومی ویجی مثلا تو جشن دولتی بی گلی کرد بی فولکلور کردی درواز نبود هر جشن که دولتی هر فولکلور کردی کومی استرانا رقاص هم نودانه دولت کردان است که ایروژی کردن با قازاقستان گتنه درجه که گلگی مزن پیش کردنه و اگه که هفته 5 سال بریابی شاید هاتم نسرگون کرنه او حال گران یکی ایرو مرد چای هم بری هفته که و اگه چه قاس پیش کردن چه قاس باش او کردن برای بی پاسپورت بی کیملیک به اختیار وک حسیر وک بلنگاز وک ملت مهاجر هاتون ناس کن ایرو ام قازاقستان جی آسیا ناوین دا جی حق ما مافی ما وک ملت جی تی پاراستان چتنا بابو چتنا آخ مرنه چل چهار سال چتنا ولی گرجستانش خورد کردان توب کرن برناس کارتیه و شردا کرکرگیون هلدان وافتامادا و جزاره و زبستانی اسرگون کرون بری کردان دانه سرید نیازیایی آخ گله کرد روامرن چتنه وره چتنه آخ بابو چتنه مرنه چهار ساله چتنه وره چتنه ودوی کردلو بلنگازن از نزانه ویم کردان شده خوازن جنزار کردان مای سرریا بخوایی و اخلو بخدانه مراکبه ورگجگی خوده و یاگر سرگجیان دا بوارن جستاندن مال کردان